I whakarewa hia he paki mairo I te wiki nei me te aha e pahurangi whāwha ana ki runga kōtui pāpori. Ko te matū o te paki mairo nei ara o Baby Mamas Club, ko ngā māma rangatahi Māori e kimi ara angitu ana mō o rātou whānau. Engari, hei tā te pūrongo a Harata Brown, kei reira ngā piki me ngā heke, tai atu ki ngā huatanga hangareka, e mene ai ngā pāpāringa. No, you guys mean Johnny Dillon from Tap North, right? Toko whā ngā wāhine e kimi nei te tāne kotahi kei te hirikapo o Hinengaro. Coming! You know, the other woman / John Tucker must die, which are always kind of interesting premises. Just chucked it together and it became what it is. No te tūrei tonu puta e a Baby Mamas Club ki te ao whānui ma te ara ipurangi a te reo tātaki. Hei tā te ringa tohu nei takea mai te whakaaro I tana no taki I te ara o te ao a te māma kua wehe I te pāpā o te tamaiti. I was having coffee one day with a really good friend and she was a beautiful young solo mother. We were kind of just talking about the struggles of being coloured mums in New Zealand society and the misconceptions that people often have about us. You know, all of the negative stereotypes. Ahakoa ngā aho hā te kiehi hei tā Harris he akoranga o roto. I think Kōwhai's got a very funny but very tragic storyline in there where she lies about being a mother to a guy that she really likes. And that's actually a reality for a lot of young mums out there. Yeah, I want young mums to look at it and go, I can literally follow my dreams, I can be a great mother, and I can be my own person as well, because actually being a great mother is about being the best version of yourself. And you can't do that if you're cheating yourself out of what your heart wants. Kōwhai! Ai ngā kiripua ki wāhine e rapu ana I a Johnny. Did you just say Johnny? Yeah. E hihi ana te kaihanga o te kiripua ki tonu o Johnny. Kia whai whakaaro ngā wāhi mahi ki ngā whāia e whakatupu ana I ngā rangatira o Apopo. Harata Brown, Te Karere.